uyu munsi kuwa kabiri Mali yatangiye iminsi 3 yo kunamira abantu 132 baguye mu gitero cy'abajihadiste mu mpera z'icyumweru. Abayobozi bavuze ko ibi bitero by'abajihadiste byibasiye uduce twinshi two mu karere ka Bankas. Abayobozi bo mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza 54 bigize umuryango wa Commonwealth bahuriye mu Rwanda mu nama yagombaga kuba muri 2020 ariko ikagenda isubikwa kubera icyorezo cya virusi ya corona. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine akomeje gushinja Uburusiya ko intambara bwagabye ku gihugu cye ariyo yatumye ibiciro bizamuka muri Afurika. Ibi Zelensky yabivuze mu ijambo yagejeje ku bayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ejo kuwa mbere umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika watangiye kohereza ingabo muri Guinea Bissau nyuma y'uko hagaragaye ko hategurwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Abasirikare bagera kuri 600 bazaturuka mu bihugu bya Nigeria, Senegal, Cote d'Ivoire na Ghana. Muri Nigeria imbuga nkoranyambaga nka Twitter, Facebook na TikTok zirasabwa kwiyandikisha no gufungura ibiro muri Nigeria ndetse zigashyiraho n'abantu bazajya bakorana bya hafi na leta.